دم باش تماشاوان نیجا ام به تیگینا هفته لپیش بریوان في هفته میل سر تیگینا اوتوریته بسکنن اوتوریته گوتنه فرانسیه به معنی رایه هیز دستلاتداری و وسایت تیب کارانی اف پیناسه شهرستانی چینیه پیناسه به وی حال خو دجبری خوزای جواکیه حال بکی دما کو انسان دست پیدکه جواکی دبه اوتوریته جی چه دبه جبر وی که جواک نه بیانیه اوتوریته ایه برواج وی که اوتوریته پارچه کی تمام کر ای جواکیه دما کو بحرین انسان خوددن در لبرانبری وی رزداری یک درد که ولی جوی رزداری را اوتوریته تیگوتن یعنی پشتی که انسان کارن ارینی دکه کارن بفیده دکه لبرانبری وی افراندنی حرمتک درد که ولی جوی حرمتی را اوتوریته تیگوتن دما کو اف پیناسه اساس تنگرتن اوتوریته و رزداری همواتنه و اف بفیده د پراتیکه ده تی پیواندن دوی رزداریه ده تحکم یاجی تعدیی و پیکوتی تنه اف دوی معنی ده رزیکین هندرین این جواک پیکتینن خودی خستتین هندرینن جدر و بزوری ناین فرض کرن ده جسدی نوت و حشت حافظه جواکی ده انسانان اوتوریته و رایه که جدر و حاتیه فرض کرن ناس نکرنه و جیانا خواه وسا دوماندنه انجام ابنای ویواته کو بی اوتوریته جیانه لورج اوتوریته و رزداریه که دیار هیا جبر کو دناوا جواک اخلاقی پولیتیک ده پیوندی ارگانیک و پشتوانن کسین کو پشتوانی هری زده پیش دخن رزداریه هری مزن لو ماجی اوتوریته هری مزن قزنج دکن ریبراپو د پارازنامه پرسکریکا کورد و چارەسەریە نەتەوەیە دموکراتیک ده دبەشە پێخیرتەنگیە سۆسیالیزما زانستی ده bi van nirxandinan mijara otoriteyê ronî dike otorite di felsefeyê de yek ji wan mijarên civakî polîtîke ku herî zêde tê guftûgokirin civak çi qasî bi pêş bikevin bi vê nevê otorite jî wê bi pêş bikeve ji civaka kilan heta bi civakên hegemonîk ê rojameya îro li cem teva heya civakan cureyên gelekî cuda û cihê yên otoriteyê hatine dîtin otorite wekî pîvan مرov nikare bi xirabî behsê bike divê mirov otorîteyan li gorî şert û fonksiyona wan binirxîne û bide naskirin erka dayîkê jî otorîteyek e lê gelekî hêja ye hilberîner e erka bavan otorîteyek e bêhtir cuda ye aliyên wê yên erênî û neyînî ketine zikev otorîteya hiyerarşîk di destpêkê de her çi qasî bi roleke tenzîmker rabe jî paşê her diçe dirize otorîteya veguherî desthilatdariyê tê wê maneyê ku ji sedî sed gihîştiye sînorê xirabiyê teva heya dîrokê otorîteya desthilatdar weke çavkaniya xirabiyê hatiye dîtin û ev ji karaktera wê ya desteserker û koleker e di otorîteya dewletê de xisletên erênî û neyînî dizik hev de hene di çarçoveya gelemperiyê de aliyên otorîteyê yên neçar pêk bên hene aliyên wên neyînî jî hene ku neçar nînin bênepêkanîn û bi armanca desthilatdariyê têne bikaranîn otorîteya demokratîk cûreyekî otorîteyê ye ku cudatir e manaya wê ew e civak rojane xwe bi xwe bi rêve dibe rêveberiya polîtîk ji ber ku neçar e guftûgoya kolektif û nexasim bi tevahî berjewendiyên gel bike bingeh gelekî hêja ye û jiyana exlaqî mîsoger dike sütûna sereke ya vê jiyanê ye ji bilîvan em di gelek qadên din ên weke zanistî ekonomîk û dînî de şêweyên cihê û cuda yên otorîteyan dibînin bi şertê ku mirov van cûreyên otorîteyê muhafezekar şexsî û zümreyî neke hemû hêjane û dest ji wan nabin otorîteya şoreşgerî kêliya derketina holê ya otorîteya divê li tevahiya van qadan hebe îfade dike ew otorîteye ku paşê bi sazî dibe her çi qasî di destpêkê de aliyê wê şexsî bêhtir li pêş be jî timî kolektifbûna wê tê tercîh kirin bêguman her otorîteya şexsî xirab nîne otorîteyên şexsî kengî di cihê xwe de
اولگوری معنای خواه دیروکی و جیواکی هاتن بکارانین نرخین مزند آفرینن. گوهرتن و گوهرین جیواکی بهتر بلز و سرکفتی دکن. لجارنان دکارن برواجی ویجی بن. بقاسی کسایتن ارنی ین دیروکی، کسایتن نینی ین دیروکی جهنه. آنگو دوی مروف تجاری دست جه اوتوریته کولکتیف نکشینه. اوتوریته شخصی ارنی بجی گله کی گرینگه کو مروف لجموی اوتوریته کولکتیف کم نکه. اوتوریته شورشگری چه کولکتیف دبه چه شخصی دبه. جبر کو وی پاشه ریل بر بسازی بونا جواکی وکه گله کی هجا و نازکه. گله کی حیاتیه کو دجیه خوده و راست ببکارانین. هر وا پر گرینگه کو ددم خوده ببکارانین. ده شرط و مرجن به وی رنگی ده با اوتوریته شورشگری لیستن و لسر ناوی برجواندین شخصی ین اگویست این اوتوریته باوایی که نینی و خراب بکارانین خرابی هری مزنه کو به جواک گل و حتی دولت بکرن. تشتا کو چند و گلن روشلاتا ناوین پر حوجداری وینه اوتوریته دموکراتیکه. جبلی وی جرباندنا هیزه و پنگاوین چارەسەری یین خوا دسپیرن ارکا دولته چاوا کو مدمیناکین وان این حتی نها جرباندی دا دیتنه و ریل بر جیانکه زحمت آجی واکی وکن کودبن پرسکریکن گرانده دوماندنا و زحمته. ام وی هفته لسر تیگینا اوتوریته سکنین بمینین دنا و خیر و خوشیه ده.